Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course nam ta khara la sivala presirangana leyi nga ta hi kha hi linka of course na mhani luya, and then hi ta vuya ka Benny Mayengani the president, then emakumu of course hi ya hetela hi lekere stylist. Yo, of course hi vuya ka munhu wa hina Tintswalo Mabunda, hi yena sosi ya hina. Please continue doing the great work. So sweswi ivi another video of course ya sivala presirangana hi ta hi kha hi pfula of course. As you can see yaleyo na ngamu yi kha yi nwisiwa swin'wana kwala yi ka swi tsakisa hambi yini kumbe alcohol yo karhi a redzi. As you can see kwalano hi ta tlhela hi endla analysis again kahle, video yi ti fambela kha yi ya makumu, then hi tlhela hi vona na data section emakumu. Se lexi nga fa xi hlamarisa ku siva ra presirangana se yi nyuherile guys, yi twa kahle swi yi ri musi. Loko hi langutisa ha swi vona ku ha se yi nyuherise va presirangana ka ha ri yona leyi hi tivaka ngopfu yona, swa ku yi le ku tweni ka kahle swinene, a yi khomeke kahle loko ze yi nyuhela swi vula swo tala guys. Miri a wo ta njhenjhenjhenjhenjhenjhe ni ta mi komba ngopfu na hi image leyi yo hetelela vona. Yi tlhe yi nyuhela siva ra presirangana a lo hemba guys, a ni kaneti ni menemene, yes I agree, but a hi languteni image leyi siva ra presirangana se yi tlhe yi nyuhela like a ya ha ri leswi a yi ri xona before. As you can see u nga ha yona no va yona, so se yi twa kahle. Mani ko vula kutani ku i mhaka ya kahle siva ra presirangana loko swi ri swi kha swi famba kahle swa marhandzu a swi kahle. Yaleyo ni le ka ti-comments a hi mina ntsena guys, a hi yeni ka TikTok mi ya cheka ti-comments ku mi nga ta twina ku hi swi swa mina hi sweswi. A hi languti ka ti-comments mi ta swivona ku a hi mina ntsena ni nga swi notice. As you can see na mana biko lava kombisini ku ku nona siva ra rhangi, as you can see ma swi vona musi hi sweswo a hi mina ntsena ni swi vonaka, a hi mina ntsena ni swi vonaka laho. Wansati wa Gagashi i commentini a fika ba 100, as you can see kwalano Charlie nkata Gagashi lo ya no hindi ko kwalano yi nyuherini va ku van'wana va nga comment. I think there were various people va nga comment na vatiyani kwala va tlhela va kombisa ku xi tlhe xi nona Mr Cool xi nga swi rhongo ngopfu leswi mi swi ndlaku ma swi vona ku se okay a hindi. Kambe van'wana va nge swi twisisi hosi Faro of course ku vuliwa xonge rhangani ku van'wana va ta va confused a hindini. And then okay Papa Ruel Vuma kwala yi fike kombisa ku rhangi xi twa kahle musi ku nyuhela loko ku hlamusela swo tala. As you can see a swi mhaka ku yi twa kahle siva ra presirangana. Ya hi tlhela ku khensa menemene ya hina laha Tintswalo Mabunda yeah, please keep doing the great work. Please keep doing the great work. Yeah. A ni tlhela ni rhandza ku khensa yena ni Makham kwalano Inyeth Makham ku va a nyikele 40 rand, as you can see a ku yale 40 rand Master T fambi ya vona swin'wana. Ni rhandza ku khensa swinene lava tsakela ku nyika vhela ko xikolokolo. It's a very simple task ka any video kwala ka channel kwala. Okay a yi pfuli fast mi kota ku swi vona, mi pressa a button yi nga tsala ku thanks. La ni tlhela ni swi va ni swi vula ku a ko xikolokolo va lava tsakelaka vanhu van'wana va nga tsakela vhele hence xilo lexi va xi ri kona la munhu ti fika ti pressela thanks kwala a pressa any amount yaleyi a yi lavaka. As you can see minimum 14 rand munhu a ti bela buy and send a hi swilo swa difficult ni. Then la yi ta komba swilo swa khadi swi va swi ri straight forward xilo lexiwa xi fana loko hi xaka Google, and then xi ta heta edit credit or debit card as long na khadi swi va swi ri simple as yeah hi sweswo. And then of course hi vuya ka Benny Mayengani the president. Ku na mhaka lesi ni yi vonaka na ku ta tika guys, ku ta tika mi nga mi ri aware already ku se ku nghena ngopfu mhaka ya ti-votes ka ti-events la ka Gaza la. So ku na post yin'wana Gagashi a nga fika yi tsala ni vhete leswi vonaka Mayengani a xi ta karhata xi ta onha xi ta moxa tigigi a xi ta hamba xi vonaka swinene compared to rivals, because hi 29 July ku na post leyi Gagashi of course a nga fika yi tsala a fika kombisa ku van'wana va ri ni vuyisa Benny Mayengani the president on Saturday because a ni nga ri koho vona a ni nga ri kona last Saturday, and swi nandzika ngopfu if I'm around le 17 n'wina mi rini mhaka leyi a nga ri kona Gagashi ne ya ni khome swi zane mara swi lunghini. Se mudeni a kombisa ku yes a vuyi or no a nyiki van'wana chance. Comment leyi nga ta yi nga ta kuma the most likes ya wina a ku check comments. So hi fika hi nghena ka ti-comments yeni bayize mi pressa copy hi fika hi vona Gagashi a fika tsala laha ku yes a vuyi, then
tlhela tsala yin'wana yo no a nyika van'wana chance se loko hi cheka ti-likes ha swona ku yes avoyi almost se yi le ka 1000 and likes by tomorrow yi ta yi na 1000 likes then leyi n'wana yo a nyika van'wana chance yi na 171 so leswi swo kombisa ku guys ku ri if himpela hi ta continue at this pace ka ti-events ku votiwa swi ta onhela tin'wana ti-artists Ben Manga xi na power guys ka votes I mean like ti-rivals ti nge lungu very rival yo Ben Manga na swi tiva ku i Mr Post ntsena so swi loko in most cases ku na high chance yo nga vulavula na even 90% chance ku ka ti-events loko vote teriwa ku ta tshama kha ku vuyetela Ben Manga if himpela ku vote teriwa na yona mhaka leswi a redzi mina u master T tirha ku report yena but yeah loko swi te tani swi nga n'wi tikela swinene hosi ngoma Mr Post because obviously Ben Manga somehow online na power swinene vanhu va nga tshama va n'wi voterini like when it comes to events and music ma ku na mhaka leyiwa and then if you got like a stylist kuna post lani hi vonini leyi kokwani hi bayibayiza ku update master T like swo swi teletele ngo swa ku i fika tsala ku leya timali yi nge trend leswa kahle a va swi hlayo a vula video liyani ya timali because after loko a dlimbetiwini laha a stagini ivi a posta this post of course loko a kha nyikela mali laha of course president Mayingani of course i tlhe i post hi swindlini video already se hi endlini previously if ama se yi vona ni ta vekela link on top comment mara ku na marito le president Mayingani yi nga fika hi mavula lama very very important maybe ma nga pfuna na van'wani a ni tanga beef mara munhu mi kuma ku van'we va hetela va hi yimise no posta ku like their videos on the channel ku swilo leswi va swi tirha njhani so mara nga phanda yi fike yi posta la yi fika yi kombisa ku loko i nga trend okay loko i trenda wa duma loko u nga trend vanhu va ta ku rivala so and impela that's the truth ntiyiso na lowa xisibi lowo buhamela a hambi hi postetela hi mbinyini hi postetela hi lona yima is nowhere to be found so ku trenda swi loko i trenda wa pfumela vanhu va posta it's not much of an issue issue swi pfuna wena ku lola ntiyiso so loko swo yimisa na mina kokwani very ndi to swi swa pfuna swinene hi nga tlhela eka case ya xo nge rhangani wa khayimisa vo Gaza Bosha na vo Mgobhozi mina ku hi mina as master team mina ni vona ku ri a wrong move because those people va na influence ka Gaza whether you are trending swi va swi ri bad or swi ri good swi pfuna wena music wise vanhu va languteka wena so yeah hopefully vanhu va nga dyondza from President Mayingani hi vulavula ngopfu yona guys like munhu lavelelaka mi to know master T buzz I'm not buzz loko ndzi nga report guys ku na a reason yo why certain people va nga va kona ka channel there is a reason a ni pengi mina master T ma ni tivi ma yona mhaka leyi so i ngo vanhu va nga dyondza from President Mayingani va kota ku swi twisisa ku content yi fambisa ku yini hi leswo vafowethu na swi ta mi le ku hlengeleti ka mali yo lovola mi la ku ya lovola hi December na January no la ta mi tsundzuxa mina ku swo lovola munhu hi ku yi sasekini i yimekini ntsena swi cincini sweswi so mi nga endla ti-update mi vona ku mi lovola un'wana kumbe njhani hi ku sweswi ku tirha ku n'wansati i na xibusinessana wa swi kota ku xava wiki hi 300 a yi xavisa hi 3.5 hala na sweswi ku tirha ku n'wansati i xiphorisani i xinesani i xiticarani kumbe i xiinjiniyerani kumbe njhani swa cinca swilo sweswi hi lava vavasati lava hi nga ta aka na vona mimiti hi lava vavasati vo hi ta flex i ta ku pfuna hi yini ku yi sasekini ntsena and letiya ti nga dyondza letiya ti nga na income sweswi tiya ti saseka ku tlula letiya a ti lo saseka hi nature a high school se swi cincini swi so vanani careful loko mi kha mi endla swo lovola kwalaho